Inkontru, l-almanakk kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-Gżira Awċija se timtela kollha brilju dan il-Karnival bl-aktar karnival magħruf fosthom ikun dak tan-Nadur, spontanju, grotesk u mimli divertiment. Fil-pjazza tal-Għarb se ssir l-attività Valentine's Love Under the Stars, serata b'mużika live, interventi komiċi u waqtiet poetiċi li tiċċelebra l-għaqda bejn in-nies. Iż-żeffina ta' żfinMalta se jkunu qed jagħtu l-ħajja lil viżjonijiet distinti ta' 3 koreografi Ewropej waqt ż-finDays fil-Valletta Campus Theatre. Fit-Teatru Manuel se tittella l-opra komika ta' Giuseppe Verdi, Falstaff, li bbażata fuq xeni minn drammi ta' William Shakespeare.